Dede Pak Mayu. Tuh Mbak, udah guys. Turun. Enggak.
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Di masjid ayat ya, speaker member ayat. Mohon mau ya alhamdulillah mohon banget. Layanan primat kementerian agama sama-sama evaluasi sesuai kebutuhan berlaku insya Allah akan berlangsung Ibu Bapak Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam An-nikahu sunnati faman lam yakun bi sunnati falaysa minni. Kan apa saksinya Pak? Bayang Pak. Niat kadang-kadang betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jang gagan dan gana nikahkeun kaula ka anjeun kaneng Dede Yuliana putri teges kaula kalawan mas kawina ku perhiasan emas 15 gram dibayar kontan Saya terima nikahnya Dede Yuliana binti Papawan sama mas kawin 15-an dibayar kontan. Allahumma sholli wa sallim amin ya ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi kalimah Allahumma inni bainakuma kama alamta baina Adam wa li bainakuma kama alamta baina Yusuf wa li bainakuma kama alamta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma arhamna mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna mata sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna mata sayyidina Muhammad. Arjatan ajibatan ya Allahumma arifayna ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal
Barakallahu lakum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Neng, ya yang akan masuk kawin dan saya simak ya mangaat neng mangaat kami nanti kita sedang masuk kawin, mudah-mudahan singkat nanti juga bisa terus tapi nanti ibu bapak sampai waktu Allah kirang lumpur sahur pada cara pada orang istri Assalamualaikum ulah rusuh deui atuh. Rusuh gitu Ka mana kan? Kena penting mah. Kuat rusuh. Mau sampai teuing lah mah. Dari dulu wae deui nya. Ya, ini. Alhamdulillah panenten Baru Bapak Ibu Jantan ramana cet gagan senaru jantan akina kum sadayana karuhun tijihan mantena oge tijihan neng Yuliana pamudah-mudahan anak parantos Arya di lembar jak sadayana aya di lampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ya Allah Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jadwal karima wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما فسؤتي أجرا عظيما اللهم يا الله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير Tidak kainatun sakupuna kabagjaan kanu berahaan nambah kawarga di dunia samemeh nambah rumah tangga member jam jangkar rak anaki keremen taduha kanu jadi ibu keremen taduha kanu jadi ibu Gerementa pangapura kana jadi induk, gerementa pangapura kana jadi induk, gerementa pangapura kana jadi induk. Sarjana gerementa pangapura kana jadi induk. Ibu akan aku siang sinar namburi. Dewasa kumaha papaskan akhirnya dan cita Api sungkem ke pangkonan daduh Bapak, sesaat-saat kolontosan penyakmu sepadan-padan kayaman Bapak akhirnya sewujud airnya lalu terus tumpang kuasanya dia harap berangkat aki airnya timur dan selasa Bapak Kapunten api yang tidak bersalah salawasna garungsing ucap Lengkah pun tidak berikut diampas mata karahut kepada sarapang sok salawastiku abdi percantan merasa Bapak lalu kadungan lalu Aisyah Tinantos ya hapunten tidak kelepatan kaki saya diri anu disejar bidua anu disubur mugia abdi biasa kepada nabi kewajiban abdi anu selalu sareng ajaran Islam sareng mugia uang rumah tangga salawasna aya dina pangapainan ya Allah dikasih hadirna sapertos dikasih mereka ke abdi saya kenaki Sok bilang tuh Arawas dan kebetulan panggiatan dari ibu kaget hidup semoga pada untuk senjata semoga pakaran anu mati ilati anu mati dan ucapan menjadi hidup ucapan anu jadi hidup maka sing hade-hade itu oke anu jadi hidup kade bisa ngadakan ucap untuk munasabah doakan di budak tesik di malu sikut Sinederanya Sobat pasar kalah mama
Bapak, abdi putra kula sareng Bapak, abdi nuhun pangulang sareng Bapak, abdi tidaklah bagi kula sareng Bapak pribadi, saya sanes juhkeun bimbingan kula sareng Bapak, nggoni ngagayuh rumah tangga sangkan abdi wae. Nulis anaki kasep anak bapak sok sanajan kita teh tadi tos dibedakeun ku pahatingan tapi itu apa mungkin kehidupan anak pribadi anaki baru kita sekarang berusaha antar kawasan tidak ada akhirnya harap bagian melayani hubungan nikah mudah kebahagiaan hidup ini menjadi kebahagiaan di akhirat. Bagaimana hidupku saya harus berapa hidup bapak? Hidup balaga, rumah saya nah sebagai titik ingat di bapak. Hidup bangsa separuh mesin angka hidup di bapak. Hidup bangsa seperti segala kerja kalau singkat itu anaknya waya laut restu segala nahampura sabang sunat anaknya ampura ulah bisa saha anaknya kita apa pribadi kita bapak hidup ampura apa negeri baik-baik tentang kemewah nagetrek sakit basi tak sakit pertanyaan lagi ampura bapak ampura bapak saya begini pabri ya apa begini mama diwajib dengan goni nagai rumah tangga dilapsin bisa bapak kita bisa diwasili hormatkan ibu juga bapak aku hidup dulu lagi itu hidup kata peminta duka kedua atau ibu mama tadi istri heran panau istri tekadenge atau ibu mama sudah pakai kadang di rumah tangga tekadenge ya peminta paham mama hidup papa itu di rumah tangga ya peminta paham dalam panon anak king sibut harus Jepang sing ayat tinggalin apa anak sing gede mama tidak akan bapak sibut harus Jepang benghar rambut di Jepang kata teh pokadin anak king sahabat tadi barang teh ayah hak fakir miskin anak kudu didahat pasti miskin berapa anak king geratanah berapa anak king geraknya berasuk maksud hidup para menitah saling pikana asing saling pikana dulu saling kita asing ulah deui dina rumah tangga pasti wa saling pikana asing saling kita asing sok dirangkul bapak dirangkul
hormat ka inung mutungano bapak Mayuga. Ta inung mutungano bapak Mayuga teh na bapak pribadi anakku. Harkana sarua jeung inung bapak itu. Mata sok anakku amanati bapak sing saling pikan anak saling pikan itu. Saling pika asih. Kadungharan hidup kabumah hidup sarua jeung kabumah karma lah nanti hidup atur sih pikannya berangkat aduh anak bapak itu bapak ada dari cari nah kalau akan cari neng mayunan sungkem tahu ya Allah ya Rabbi enak kewakilannya babahnya gelis anakin gelis namanya AA orang tadi semata doa kami jadi hidung kami jadi bapak ayo anak orang sini tidak buka hidung pulang saling pertanyaan utama saling percaya saling pertanyaan saling pikadeu saling percaya saling pikadeu eta anu penting insyaallah lamun urang saling percaya saling kasih saling pikadeu rezeki bakal muncul maka di setelah tatakna tatakna di Jepang tatakna dua ya jika racak dengan batu laut begitu klop tinawar kaptak karena suku laut karena lekop disundarna tahan jangan senaya keludung tahan dan dipotong tahan selti anak untung sih bikalan jadi foto kok ada nah yang gua jam agar resep mana tarik ini ibu ada ke ibu tanda aku besar apa menganggap besar apa menganggap tuh ini saya pakai ayam bak mana apa satunya anak ada ya nyapa sama kawan kasihan bapak saya apa tadi yang benar kurang pembacaan dulu neng kita doa anu pamungkas intina bener ruap anu terakhir punya udah kayak di ruapan wae kemana saksi mandiri si ayeuna maka ngadoakeun si kahidup sing mandiri kemana bismillahirrahmanirrahim maka dipotong ya bismillahirrahmanirrahim ya itu itu apa semangat apa pahala mama kaputra kan apa bismillah di apa hadiah doa mohon banget sangu teh ieu teh kalasan sangu kuning sangu persatuan segala ayat mohon kalimatan dan bersatu mohon banget sok
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita maulah yang dihuapan-huapannya. Nama dosen neng tahu apa? Alhamdulillah. Ini kental. Atas baik. Nah, atas baik. Mana Pak Kakaknya? Ayo Pak Kakak. Nah, ayo, lalu Pak Kakak. Nah. Kuning tuh ya. Guna. Buang ring. Ayo nampak tuh, ya, nih. Buang ring. Jangan itu. Nah, sing sareng. Nah, iya. Tak kehujan, kucing si bareng kalau caitnya, kalau cair si bareng. Kita simpan nanti kalau cair sama bareng. Sok bareng kalau cair sok. Kalau itu kesini kan itu. Itu simpan nanti supaya bareng kalau cair gitu. Aduh, kasih erek yang pimpin hayang, pimpin hajat, pimpin toke, ayah buruh mama korak, pimpin hajat, pimpin toke, ayah buruh mama korak, berapecah. Kabur motor pimpin hayam hideng kaget buka tempok aku mirna pimpin hayam hideng kaget buka tinggal ujurna mata halai ujurna butuh mata tangga. 1, 2, 3. Apalah ini sarua. Salah cakap nih. Lain sarua gede melina ya mas sarua. Alhamdulillah. Sok cakap ke siapa? Nah. Sok artinya itu mau bermedi tuna saware. Tapi saya tinggal dua dah kedua sebelum kedua ya yang apa wow barangnya geger mari perut ayamnya perut apa payun 1 kalah itu oh dapat 1 2 ini kayak berubah silih kayak berubah mana kendi ayah kendi mana kendi ayah kendi ayah kasihan saya mana harupannya alah harupannya betul sayang maupun kaget aku begitu mana harupat tadi harap abah di tukang tadi harap begitu nah so cepeng ya kasih ya nengan bata yang diharap bata foto ya sok rek nawana sok cepeng simpang ke nya
Tuh, danges dimimiti si Amah yang nate bujurna. Ngaragap nate yang bujurna. Neng yang naon? Si neng yang huluna, saok kok huluna. Dulu nata. Si A bujurna. Si neng tah gini aya. Oh iya ya naon tuh. Alah, on. Tuh deh. Nya. Aya naon tinggal tempo. Asik teh. Halus asup. Dah, iya mohon. Simpageuhnya, simpageuh. Sing gede tanaga. Sing gede karang pageuh ya. Nah. Goyangkeun kalurkeun. Nah. Kahanapeun. Kalurkeun deui. Kahanapeun. Goyang dompet goyangkeun. Goyang dompet. Goyang dompet. Kumaha karasana berat. Ya berat atau dapat bedol-bedol. Bapak sana padi berat. Senang kana belah katu kadieu hayang kadieu. Si kana katu hayang kebelah ditu sinang kaditu sinang biena pahe tah. Lamun rumah tangga kitu jang mah bener. Dia hayang pada hayang bener dua nake bener dah kakatunya. Tah lamun aya nu hade sok musyawarah ulah bedol-bedol kitu nya. Lamun boga rinci ieu hayang nang heula heuh badami kitu nya. Intina teh ulah bedol-bedol kieu anu akhirna pahe. Lah kalurkeun kanapeun heuh heula geus saditu geus nyaho ka intina. Ya ini tepung donana dah tepung sipaku tah jeung bojona ieu nu aa mau nu aa kehela salah nya ieu tepung tah lamun si aa leuleus tah si dia teh sok keneng hanutan sama hadir. Nah, intina kita lain berkana kadua. Iya, pan aya laguna. Nah, hanutan teh pok ame kelalak kupu. Pok ame kelalak kupu. Ada nama daplok kudu di ame. Ada jalan. Kasih buku sendiri. Oh gitu inde nama saring oboran saring caangan saring bapatan eta mah diorangnya Pak ngan itu nama kitu eta nu si aa terus siga eta sok bebeskeun deui bas nah berarti tinggalkan gitu nah gitu cabut aya baseun teh aya bebeskeun deui blekuk cabut deui bebaskeun deui ieu mah neng beuteung ngarti pisan si ateng bete ngabebaskeun polos keneh Mang Darus polos keneh lamun si ngabebaskeun ku neng teh kitakeun bujur ditekeun salit saasup wana salit kalaunan heula we gitu terus teh bujur deui lagi tekan kita kan bujurna bunga gugu di bawah cabut udah ngarana ge keni teh kenikmatan lamun teh digoyang teh keni teh kenikmatan siloka cepeng deui kuduan mana kawan tuh nah aduh aing mah parentah kana urang Garut tah sok awas simbol di wae sok dundukeun kalurkeun dipangkeun kalurkeun kanapun goyang kenala goyang dompet goyang dompet kalurkeun kanapun kalurkeun bobokeun 1 2 bobokeun ka dieu ya polos keneh eta keluarkeun cai ain baca kita cenah terus
mau pucat. Gun, bucat China, Itu kan awal. Pucatan mau pucatan pada. Sosok penambahan. Senya bro, jangan baik lah dari bayar. Satu, pemitian. Dua, tiga, betul. Bucat Itu, alah sekali deui, mau pucat. sekali deui, Sekali cinta menerus, neme saya satitik kata bucat saya. titik. Mohon, sancret, Jakarta sancret. aya kena China lagi. Sekarang keluar. Ingatkan, sok, fokuskan. Satu, dua, Dijengkeun. Eta bucat teu. pucat. Kapanggungkeun dia. Kadinya kun, ah kadinya 1000.